I-journalist igama layo kunguSiboniso itholakala ishonile endaweni yase-Emel. uSiboniso-ke ebezwana nentombazane uThembi. uThembi ngathi bekwazi ukuthi uSiboniso uzoba senkingeni. uThembi ebezamile kumkhuza, kodwa uyawazi umsebenzi womtatheli ukuthi iqiniso kumele bavuke nalo. Leli qembu legelekeqe belibhizi nge-human trafficking, lidila nangama-drugs. Uthi uSiboniso uma sabatholile abhale ngabo phansi, kwamele bambulale ukuze bacishe ubufakazi. Emva kwalokho-ke uThembi azangakhona ukuthula, azangakhona ukwamukela ukuthi uSiboniso akasekho. Ubesiyasukuma kuyaqinga, wabuye wakhumbula ukuthi kumele uSiboniso bekamnikeze yona. uThembi wasesha wathola yonke imininingwane walegilamkhuba esibulale uSiboniso. Emva kwalokho-ke ubesiyabazingela ngamunye, wenza sure ukuthi bayajeza ngendlela ebuhlungu, waba nesiqiniseko ukuthi bayakhokha ngemiphefumulo yabo nangegazi.